دم باش تماشاوان هجا جی برنامه مجاره کو میوانه که دیسا مبورنن دیسا به برنامه جدا و میوانه کی جدا میواره بن و کی زانن دی بیشت هفته سبات ده هیتا انگو شانده دم پارتی چون امرالی و بره گلی کرد ربر عبدالله öcalan ره هدیتن پیکانین 4 ساعتان هدیتنام بردام کرد و پشت رجی لگل ربر عبدالله öcalan و سیگرتین دن یل امرالی داخویانی دان چاپمنی و پشت رجی در باس استانبولی بون استانبول جی درکتن پیشبری چاپمنیا ترکیه و جهانی اونوی درجی با آوکی زندی پیام ربر گلی کرد بانگا ربر گلی کرد انگو مانیفست ربر گلی کرد برای گشتی جهانی رپار بکن اما وی مجاری پیام ربر گلی کرد بانگا ربر گلی کرد ته چواته لازم برو چواب کنی لازم کی چوان نزد به اما به روزنامه‌گر نویسکار هر وها دیروکناس حوالی من حسن özgün شرباخون دم باش حوالی حسن دم باش سلاوری Dünya alem ve peyami dahvi ve peyami şopine o çabe her kesici ser ve peyami bu. Dema ku peyam bira gişti ya cihan rahat par bekirin. Bu taybeti لوانه الآمده لقامشلوی لحسکی و لگلک باجار کردستان هر وحال ای جهانی با آوه کی گرسهی هات گهدار کردن و شوپاندن سری ده واجی گهدار کردن هم وی پیامه لازمه مروف چاو بکنه پیام ته چمانه با دناورو که چه هیه کی لازم چاو بکنه راستی پیامه ها همو آلیان ناوله کر گوتن گاوه که پین گاوه که دیروکیه بله جبر کو به سالانه شرک هیه اف شر نیو یعنی بجی نیو اصلا بردوام بکه بله راستی روجلاتا ناویجی سر ام به بنگه پروژه روجلاتا ناوین یا مزن گلک گوهرتنان بخوراتینه او نتاو دولتنا هنه که بنگه وان روخا و ام بین گلن وان درانه دستپکی که نول هم برای خودیتن ام بین شدت و یعنی پفچو نو و شهر درکتن همان دمی در باز تکوشینا یکسر سرانسر دموکراسی بینه بخوا گرینگیه که مزن نواقدت حوینه گلن جهان و گلن دولت تکردارم بینین اوروپا امریکا ارینی پیشوازی کرن همان دمی گلی مجه ارینی پیشوازی کر بله سری هنگ انسانان ده پرس هیه ده بین گلو برزو جلان جبو دموکراسی جبو چاره سرکرنا پرس کریکا کردو همو پرس کریکه جواکه و این روجلاتا ناوین اوین کو گل کرد پی و تکردارم افغاوی آوید لی سردست دولتا ترک و سریدا AKP و MHP پارلمانتو پارتیین امبین اپوزیسیون آنجا دجبر همبر و چی گاوی باویجن و براست مجد نزی مسئله ببین آنه بین هری زیاده جی افت مرخ کردن و چوک گابان باویجن گابک چوک راسته یعنی نها پرسه هری سرکش اوش هلا گل کرد وش دوست وان و تی پرسین آلیه پکه که ام بیجین دم پارتی حتی آلیه اوروپا آلیه روجراوا آنجه با کره روجلات سوریه وکیتی گوتن همو کسی او گشتینامه یا گل را هاتی دیار کرن ارینی پیشوازی کرن گوتن گاوه که پیروزه ان پشتن یعنی آلیه کرد و دوستین وان براستی الپشتی و داخویانه نه دبیجن امی حتی دمایه دستک بدینه اروها گوتن چیته کفسر میلمه جمعه بکن بله نا ایل هم بله وی گاف با ویجه حکومت AKP و پارلمنتویا و پارتیین هم برن یعنی آنجا دجبرن وکی دویژن گوک آنجا دویژن توب نها کتیه هریم آوانده اوی چوان چه بلیزن چه بکن
ان بنداوینه yani gelemel الكل bendawiye. لازم قابل شاب بنابتن مثلا ريبر عبد الله جلال عليه حقوقي وسياسي كي اف عليه حقوقي شيء عليه سياسي شيء gerek وقت شنبر قابل شاب باوجن يعني يه دست بکی Ya tiştihati xwestin em ê bêjin ji Qandîlê serî de goş bû xwe em kongreya xwe bikarin pek bênîn û bigihîne encamekê lazim e dewleta Tirk ji êrişkariyê berde. Yek ev e. Ya di divê ji bo ku li kongre em bêjin yên çekmilê wan bêne îqnakirin divê şert û mercên Birêz Öcalan Îmraliyê bêne xweşkirin yanî bikare rehet hem partiya xwe re rêveberê wan re dayîstandin bike hem em ê bêjin beşên civakê Tirkiye ê Kurd û heta dîplomasiyekê ji derve re bikare gele beşên civakê re saziyan re hevdîtinê bike nêrîna xwe bêje nêrîna wan bigire pêşniyariyên wan bigire serî de lazim e evan bên amadekirin ya di divê em dizanin 2011 heta 15 pêvajoya dest pêkirî wes em ê bêjî bi awayekî fiîlî hat çêkirin lê pişt re devletê aliyê xwe xist bin ewlekariyê de û aliyê Kurdan êrişkarî ser da anîn û hemî kirin bin çavan û girtin û zîndanî û filan bêban yanî ودمي بسدان سياسة مداري كل هاتن قرتن راسته belê niha eger micidiyek dilxwaziyek rast ji hêla dewlet û hikûmeta AKP ve hebe lazim e vê pêvajoya gavên tê avêtin zagonên xwe de guhertin çêbike. Serî de ewlehiya van însanane pek bênit ku ê daxive ê diçe Îmraliyê ê diçe Rojava ê diçe Derekdî ewlehiya van e bêgirtin ev ji zagonê bête durustkirin ya di divê el zindanê de guhertin bê çêkirin yani sada nexweş hene dema xwe em bêjin cizayê xwe kêşayên lê ama pêcetê hinek tiştên beredayê dîsa înfaza wan paş de dêlin û ew însanên siyasî ji were gavek bê avêtin wekî dîtirgê komisyonekê parlamentoyê de çê bikin ji bo makezagonekê nû ew ê çi bikin ya di divê يعني اما كذا يكون جالي ديمقراطيك ما في حمو جالي تركيا بباراسن belê hemûn demê alî siyasî de civak ji vê amadekirin ya em ê bêjîn nav neynikê de qanûna waya li hemberî tundrawiyê heye divê ew bêguhurtin yanî xwe îfadekirin xwe rêxistin gelek astengên mezin pêşiya wan e ew bên ji halê rakirin û wekî dîtirgê parlamentoyê de hemû siyasî partî beşdarê vê pêvajoyê bibin û gel jê bê îqnakirin sazê ronakbêr sedîqawan karker ketkar jin her kesê civakê ji hêla dewletê ve bi taybet hikûmetê ve bêne amadekirin از بار دما کو مجلس پارلمانتوی لهدو کام ببی و به دور بریار کی بیسین جواکی راحت اقناع به دیوالت از نبارم کو آلی جواکی زیاده پرسکریک درخه شبه کو 2013 حتی 2015 سدی هشته گل ارنی پیشوازی کرد و پیشگیری دا پیگوجی بگومان gel amade ye eger tu izahateke baş şêla erkdaran ve bêjî bête kirin gel hazir e çuku gel xîzan e ehlaq nemaye em bêjin kuştina jinan bêkarî her tişt xetim ye dewlet êdî ji bo gelê xwe nikare jiyanekê bextewar bide de pêşkêşkirin hemî aliyan de mesela dewlet xetimî dostê wayê navnetewî xilas bûn em bên makezagon an jî destûra bingehîn li hewayê hiştîne
قانون هایی روانات حقوق شو هرکس بيجي شو حقوق نمايا حقوق بله يا سردستانه اجبو بانا حمي بي سراس كرن بينغا وكنو روپلك سپی لازمه بله دش همان دمه زمان خوی گفخوار و ام بیجین نگوری دمه پیواجوی دبی بیتا گورتن سر چاپمنی گلک و مدیای گلک انسان بری به معاش دخبتین وکی قاشو نابنینو که پسپورت نشاندن اساس بله همو پروپاگاندیستین شر تایبته لازمه وانه چاپمنی دور بکن انج زمان وان بگهورنن و زمانه که ارینی چکر به آوا کرن آن مثلا هر تشتیش آلیه که آلیه کرد و خواستن نگوری راستیه ama ve bike teli beri viçi baki شخوا گله کو هر تم گاوین کو عوجه دابجه یعنی هر تم میناک نها دموکرات به وجود دست بید که همو گله کرد سازی کرد پارتی کردان بیامش بو آشتی آماده نیست بنا چرسری آماده نیست بس لازمه کلگوری عدالتش گاب با بیاد بله yani bana lazım hami bekirin heşmendiye ki nuava kin Brezilya jalan beje çava hazar salan tangiye de Kurd Türk ittifak kerem xwa parastin de be iroji gele Kurd û gele Türkiye devleta Türk hem xwa demokratik bike hem Kurda wekî xwe bibîne ew nasnameyên dijî wesa bibîne dostînî parçayın diyen Kurdistan'ı rejim bike wan vaki talükeş xwara nebine ne beje her teslimi mesela ser Rojava'yı teslimi Colani bibe Colani xwe hezeki tundra ve Ali dünyayı vahtiye kabul kirin serxime şer'ata vaki xwe xwazın reve biçin yani lüvedi demokrasi tüneye de bejin Kurdar çaka deje berdu ve her teslimi vabben Eme dit salê borî de bana mirîşkê Kurda jî dizîne, darê wa jî dizîne, diçe ketin govê wa bi zilê wa dizîne. Şual Efrînê tê dîtin, serê kaniyê li girê spî tê dîtin ku çawa talan wêran dikin. Yani gelê Kurd dikare xwe teslimê van însanên reş bike, mejiyê wa reş, dinyaya wa reş, dilê wa reş bike. Yani gere hikûmeta AKP û dewleta Tirk hinekê nêzî heqîqetê bibin. Eger rast Kurd û Türk wê birabin û wê demokrasî Tirkiye pêş bikeve û aştî bikeve meriyetê lazim e biratiya gelê Kurdê parçê dî jî bike. Destê xwe yê erênî nêzik bike û heta destek bide mafên wan yani. Ne tenê bi devkî. Bele, şuka şedanên cîhanê jî vê kê ji Tirkiye dixwaz. Yani her tişt nava guhertin ve guhertinê deyê pêvajoyê tê guhertin, cureyên şertên guhertin, têkiliyên navbera dewletan tê guhertin, nêzîkatiyê hemberî hevdû tê guhertin. Ji bo ne bortin Tirkiye mecbûr êdî. Yani hem Kurd xwe birêxistin dikin, Kurd dalî siyasî dalî dîplomasî xwe pêş dikin û Tirkiye jî mecbûr e ku êdî li gor derxwazên Kurdan jî gava bavêje. Bele du tiştene yek devleta Türkiye hükümeta ve hemmi alin civaki de xetimi. Zêdetir nikare tiştek devim ki yek eve yad duvan berê NATO, Amerika, İsrail, devleti Rojava û gelek devletên herêmê hemûyan destek didawan. Îro bereva jî bûye. Ji ber ku gelên cîhanê û ew hevalbendê devleta Tirk rastiyek dîtin. Gelê Kurd aştîxwaz e, gelê Kurd hemû baweriyan nava xwe de dihevêne, hemû nasnaman nava xwe de dihevêne. Yekîtiya em bêjî wek heviya jin û mêran û yekîtiya gelan diparêze, hawîrdûr diparêze, demokrasiyekê radîkal û azadiyekê pêşketî, hiqûqekê pêşketî lê xwedî derdikevin û têxine meriyetê yani dünya ev dît. Yani dîdîrokê jinlerin di şerê Milazgîrê de, di şerê Çanakkale'ye de, di şerê wekî din de em dibînin ku Kurd bi kêre ketî rê heta dawî jî pêr meşay û pişta xwe nedaye, ango îxanet pêr nekiriye. Ji bo ne Rêza Abdullah Öcalan qada
روح Çanakkale'ye dike. Vorkim demek ruh Çanakkale'ye yine ki mero karı bişki beki. Yani edi gerek gele Türkiye'ye hamu bevdure ve naba aşçı demokrasi bir şey. يعني بله یک ارش نمه بیجین خلکی اوروپا سریده انگلیستان و فرانسه و هوالبنده وان پاشوان دا امریکا و ارش کرن سر اسپانیان شر جیان یکمین هما Beli. بیجه جبو گلی ترک تشتک نهشته بین دورا انقره از کی شهر حتی قیصریه او چولبایا را جرا هشتی بین ایدی همین سرخوا بلاب کروین اما مصطفى کمال چکر گفت از یعنی خسریه کردان را بینم و دولت نوجه نمی چکی تکیلیا خواب ترکار را خوش کرد پیشاوی جی سر ام بجی بنگه ام مسلمانم کرد ترک عرب کیوی ولاتی ده هبی لاس چرکس همیان به هفرن بلی وان ایریشکاریان برسیوک دان و جمهوریت سرویخیم آوا بو وکی هویا گلان لی پشت را وکی داخوازی خواه چه کرن کرد زیده سیاسی نبون آماده نبون یکتی خواه چه نکر بون هم ناونتوی ده ام بیجینج بو وان تشتگ حساسی نهان دیار کرن هم مصطفى کمال پشتی جمهوریت اعلان کرو پیوه لوزانجی امضا کرن ما فی کردان یکسرش حالی را کرن لأنها برجوداي. اینها کرد رکستن کرینه کرد خوی سیاست خوی پرگالن اخلاقی پولیتیک جواکک آوا کرده دوستی وای دنیای هنه گلی دنیای واناز دکه همی کس ویگاوی خوی وجدان به گلی کرد مختار دبینه و پشتاوی جیری حتی راده که دسکنه و روشکی نویه هم روشا روجلاتا ناوین و فارسکیز بو چاره سریه هم آستا کرگاهینه و فارسکیز و هم او قیرانا دولت تر دجیتو و شری 40 سالانده چه انجام نگرتن اوی سروا فرض دکته بخواه بگو بله. وكي برسات هاي ببرسن يعني انها ريبر عبد الله جراج قضاء اتفاق جالي كل تلدك وبتعبتي قضاء اتفاق جلان دك تجبر بروجرات انا بي وكي موزايكا جلان بينا سدك وكي نفند الديمقراطيه جرك يدي حمو قلب بين ناس نما كان وزمان وباوري خو برنجي خو بدورنا موجود بيجي اتفاقا كنا برا جالي كل ترك انغو نوا جلن روجات انا بي بيش بكبه جبنا تركيا جبنا كردان جبنا جلن روجات انا بي بيشروجك شو ابوكي يعني قال لك جاران ابهاتيه قوتن مجلس دم خوشي چند جاران آنی زمان اگر ترکیه دموکراتیک ببه پرسکریکا کورد چاره سر بکه او پرسکریکین خوی جواکی به ذهنیت کی اما هشمندیه کی دموکراتیک وکهف چرچوا مافی مروان ده و انسانان ده و گوری چند و کلتورا و قبول بکه وی ببر روناهیک هزا کردان و یا ترکان سر بنگیه ام بجین دولت دموکراتیک و هر کس ما به خواستاندی به آوا کرن اف به اخلاقیان اف جوا که پیش کتی ویش حال را به بیکاری ویش حال را به همه بین بچه حتی نها شر سازیه که یا انگلتره گوتبی میجیل مجلس آنی زمان گو دولت ترک و 40 سالانه ده 3 تریلیون ضرر و پره خرج کرینه و شریده يعني إيران أقوليها هاي مسج بس شرهي يعني ويش جواكيرا ببا بنجه رادايا جيانا وي بلند ببا تهلكي الدورة تركيا وزعيف ببا وببا ميناش روجلاتا نافين را يعني برسكريب آشتيانا چواتي چارة سركرر ولاتك دما ديمقراطيك ببا ويچه حملين بينگاوين مازن بكار باويجه و ببا میناک جه اف دولت دیر رج ایران رج سوریه رج عراق رج و دولت دین یعنی چکو دموکراسی و حقوق ما فی مروان
دما مریتی دبد جوای کار پیش بکوه جوای کار خو ifade بکت و جیانا خوشی خوش بکی یعنی بله البورت عندما كو حكومة تركيا عنقو الدولة دبي ما في كردان ناس بك و لقول دخوازي كردان تبقى نبرزوره و دمك نزيك ده اف كارا يعني اف زاغون بينغورتن وما في جلان بي قبول كرن و ادي آرامی و دیسا خوشبینی ترکیه پیش بکن. بله همه پارچه کردستان سیاست مداره وی گلمه یعنی که خوشی خواهانی زمان و دستک دانه دولتا ترک و نتن الباکر راحت ببه و روجاوارشی علی آبوری دریان خواه که تجارت که مزم بکه کاری حالا بگره باشور و حتر بکاره تب بگره سبایه بجی گهورتنگ پیش ده کل ایران جی چه ببه یعنی یکسر یکیتیاب گل کرد را دوستانی آوه و سر بخت و روجلاتا ناوین ده بکه مینا کو ببه بهارا روجلاتا ناوین و گل روجلاتا ناوین یعنی بجوه خیرانه ببه بلایه درکه بله گو بانگی تاج بنا سازی و پارتی رئیسین جواکی سازی دموکراتیک هبه جورا کو اپ واجو بر بچاره سری به بچه اوسا دو گوتنا یعنی بلا گلی ما دوستین ما همو کس گوی خو ندن اوین قاشو پاسپورن هر روز تلویزیون اندر دکاون دبیجه اشتام سر کاتینا و ام نظام چبک چنکه یعنی شهر تایبت ریو دبن دبی لازمه گوی خوش واره بدن گرتن یک یا دوی او ترول بازن و پیواجوی سابوتا بکن بله بخناس اکثری گلی ما تبله بکن گوی خوانا دن وانجه نکوشینا دموکراسی سر ما همیان فرضه حتی نها اگر سری صدی 40 ام خبتی بیم 5 خبتی بیم لازمه هم سری صدی 100 زانین نخواه یکیتی آخواه انرژی آخواه دینی نحوله و پیواجوی ببین سری در فتک زیرین هاتیه در مال هر کسی کس تپرسن اما بیجین غریب و نینی سری خدا آوا نکه گوه خواه ندن نخی خازان گوه خواه بدن گل خواه و روناکبیر خواه و پارتی خواه ام بیجین برزو جالان یعنی وکی دی چی دی ریتو نیم باشه گل سپاس کنم سپاس خوش سرکتی بن سلاو ریز جایدی بله تماشاوان هجا مهوزا کو پیواجوی داوی و بتایبتی بانگا ریبری گلی کرد ریبر اقتلاعی جلان تیچمانه لازم رو چواب کنی دولت چواب گاوان باویجه رخصین جواکی گاوین چواب باویجه ام بنویسکار سیاست مدار و همان دمیده دیسا رزدار حسن özgün شیر ماخرین ام گلک سپاس کن زور سپاس ام بیاشتن داوی برنامه خواه حتی جارگنی بمین نما خیر و خوشیه